Ova izjava opozicionara svedoči da opozicija ne postoji. Opozicija koja je u suprotnom delu od trenutnih upravitelja, trenutnih vladara, ne postoji, jer jedni i drugi su u delu slobodarske, tradicionalne crkve istoka, dakle u lažnim vrednostima, u lažnom učenju, to jest u lažnom Bogu, u poklonstvu drugim bogovima koji bogovi nisu, dakle u pohlepi, odnosno idolopoklonstvu. Oni koji ljube srebro, jer je srebroljublje početak svakog zla.